U prostoru Gazi Husrevbegovog Hanikaha u Sarajevu postavljena izložba akademskog slikara Mensura Porovića pod nazivom Dođi. Umjetnik je odabrao radove iz nekoliko ciklusa, a među njima je i ona inspirisana Mesnevijom, dijela koje je još u 13. stoljeću napisao čuveni islamski mistik Dželaludin Rumi. Dođi kogod da si, riječi su kojima je sufijski učitelj i erudita Mevlana Dželaludin Rumi pozivao ljude na put nade, Božje spoznaje i ljubavi. Čitajući njegovu čudesnu Mesneviju kao neiscrpno vrelo upute i pouke, traganja za smislom i duhovnosti, stvarao je svoje slikarska snoviđenja Mensur Porović. Izrazio ih je dijelima velikog formata te u minijaturi, crtežom u akril i akvarel tehnici, s porukom da su u inspirativnom prostoru Gazi Husrevbegovog Hanikaha svi dobrodošli. Prije 2 godine sam imao izložbu također u ovom prostoru i samim tim boravkom tu 15 dana došao sam na ideju da malo o tome tragam, pošto su ovdje derviši boravili u Hanikahu, tako da sam to malo sve imao želju da to malo i iz sebe izbacim. Neki davni zapisi iz djetinjstva, raspoloženja, krajolici, sve to obilježje nešto ranijih ekspresionističkih ciklusa, autora koji iza sebe ima značajan broj nagrada, 16 samostalnih i ko zna još koliko kolektivnih izložbi. I dan danas stvarno, vjerujte mi da ne znam o nekom događaju, o nekim predjelima, o nečem, da li sam to vidio stvarno ili sam sanjao, ili to se isprepliče, vjerovatno se to svakome dešava, ali eto ja se sad malo proslušavam, pa to iz sebe prebacim i izbacim na platno, pa mi bude lakše. Mensur Porović je prije 3,5 decenije diplomirao slikarstvo u klasi profesora Milivoja Unkovića na Sarajevskoj likovnoj akademiji. Danas radi na mjestu direktora Srednje škole primijenjenih umjetnosti. Talent je samo dio priče, a edukacija suština profesije koja se voli i živi.